sekulele imali ukuthi imali iyefana cha imali iyefana kusho ukuthi futhi khona iqhawe liyabuka ukuthi cha imali ikhona impela isindingana cha indaba singaboni kakhulu show off mhlawumbe ungene endlini usikhombisa mhlawumbe izinto esezenziwe imali ngoba nje asibone okuningi iqhawe libona lisuleka nje kuphela kodwa uthi imali yenzana asazi yini ukusho off aqala ukusho offer ukukhombisa into osukuzenzile mawuthenge nje ifoni yemali eningi usuyakhombisa namhlanje ngithengele ngiyabona njengamagushi la athengwa lapha kodunusa lawa afuna ukuthi masuwagqokile bese uyachaza ukuthi uyangibona uyabona nalamalebuli lawa othola ukuthi amabrand amakhulu asebhadla lapha esifubeni yabo no mfowethu angiyena umuntu othanda ukubukisa kakhulu ngempilo yami sike sangifica isikhathi esinjalo esingaka mfowethu kodwa ngokweminyaka ke ngoba umuntu ufanele ukukhombisa igaba ukuthi uyakhulu bayinsizwa uyabona angikwazi ukuthi ngathi phambilini bekukuhle ngisafika ngiphatha iperfume stage ngiswenka ngifaka uprint hoodie ngiphatha lemhlophe ngisakhanda leli gama elithi ingezo ngoba igama elithi ingeze lami ingezo yami uyabona bonke abafowethu abagcina sebefika emveni kwalokho bese belandela nje vele eshunini wami so lesikhathi ngisasebenza kanzima ngisebenzela le brand yokuthi ngingumthandeni ngingumshove inkani kwabanenkani ngindlaba iphika amambala sebesola amatevana ngingumfana oyithandayo kwakuselula ukuthi ngenza ama show off noma ngabe ngenzani ngiyonke into engiyenzayo ngishuthe ngishiketele ekhaya uyabona ngithengela uma ngithi kade ngithengela ugogo nanti iketele ngiyabona so mawukhula akuyenzi sense bazonezingane ezifunda kakhulukazi nasezikoleni zabelungu ingane zoxaya ukuthi what happened now dad what happened now so childish so manje ke ngishintshile kakhulu ezintweni efana lezo nabantu kumele bekwemukele lokho ukuthi angeke ngibe umthandeni enganguyena ngo2017 ngiyakhula ngikhanda abantu ngizogcina futhi senginabantu abafana nomakoti nomndeni lokho kusho ukuthi fanele ngezinto ngokukhula ngiinveste kube khona lapha ngiinvesta khona endaweni ehlukahlukene